Mheshimiwa Nokinya, karibu sana ndani mitambo. Thank you very much bwana Kavete. Wichoge nkato na nyamuno no ntubomba lika ke mubango yo. Yes. Ikenda tomba kwetha tukarania na Meru na Kenya bonde na Arora bombete kwetha bare. Yes. Ikenda tomba kwetha tuweka na werone ke mantera ya komba kwetha kendelea ndene ya Kenya thayo. Good. Na boyele mumba kwetha ngichokere wananchi bako ba Igembe South constituency kato iminge muno. No ntoba kwetha abampete kanya ka komba kwetha nke bawakilisha ndene ya parliament. Na ku ikaita yake ya kenda tomba kwetha tukerane na wananchi bao. Thank you nontu bakwe nontu wananchi bakwenda kumenya matuko ni finance bill ambono wa antu wa county ya Meru yadara kanidi at least bamenye na hata mwana wetu baba yetu bade ndena bunge batuite ata finance bill for now antu baruba kuona okimegwata mbaru na migambo ya kweli akao antu watu bakwenda kumenya muno finance bill ino okimegwata mbaru faida yetu tuli Meru yadara kanidi example uriona ina manufaa mariku ile gatuteithia na mwananchi aigwe ngwitike kintu kembere nkwitha ndene ya Meru for the last 2 weeks na wananchi bombeta kwitha bentuma ndene ya bunge yes na kwina mantera bombeta kwitha bembira mumbe kwitha nkerea nayo ndene ya ke finance bill na ntuko ya Jumatatu utuko na Jumaine rukire tuweta parliamentary meeting ira yombeta kwitha kiendelea na Arora State House yes Matu yao by Monday horo itombeta kwetha tukiangri matu yo wananchi bombeta kwetha bakiwa batu yenda ya kuomba kwethira ya kieba ebeluo good na kumaanisha matu yarora mwananchi au yombeta kwetha ya muinya kaiye kirio ya kamba kwetha ya muinya ya kuomba kwetha ya kiuma ntero na kwena itomi kingi kira kiomba kwethira kituma mumba kwetha kipinga finance bill no tukintu kembere mwananchi wa Igembe South constituency ruarende tanda pinga that finance bill nanda miarukia mwaka wa 2027 amburia barabara kwa ne atekari atenda kumenya kwetha nda pingire finance bill kana ne atanda thithiri yes lakini kintu kira kaomba kwetha kienda kuona kuma kiuni kwethira kuomba kwetha nkemurtira ngwe but nkaomba kwetha nkira wananchi kintu kirora kirari na ururu na inya muno kibu na kira baromba kwetha bakiwa kiombe kwetha kikeba beluo onto yo tibwa mwate 16% yes iborombre kwetha bokiumo bombeta kwetha ba anto babonda bonda bakiomba kwetha bakiresi issues na bomba kwetha bakiwa bikibiki ne komba kwetha kiongelo 6% na itombere kwetha tukiwa wote babonda bonda bomba kwetha bokia beluo yes na bomba kwetha bokia beluo ki bikibiki ira shonde kwetha ikia assembled ndene ya country yetu au Kenya no nto kwena company ira shombeta kwetha ikia njire ndene ya Kenya au sekubwithia assembly ya motorcycle na kwa tuweka bikibiki ira shonde kwetha si fully assembled kuma na Aroranja yes ikaomba kwetha ikitiro tibroba 6% kumaanisha dairora companies ikaomba kwethira ikiendelea kuruta ngwende na Kenya akenya betu bakaomba kwethira bakiona ngwende na company irora tutomba kwethira tuki export ngwishi yetu irora ibati kwethira ikionekana kana ikiono ne anto betu bakuma Kenya ao akenya bombeta kwethira bakiwa production ka ki farming ira tukomba kwethira tukithia into bietu bitukomba kwethira bikiona market no ntuba kwethira most of the product irora tukomba kwethira tukiendelwa ya Kenya imbingeni ire komba kwethira ikia important kumanja onto ya ithungu onto ya itunguru onto ya makala na gutwika into bibyo onde bira bikumanja na Arora inya iria biomba kwethira biikiro woti ikenda biomba kwethira bikia into bya Kenya kanya ikenda biomba kwethira bikiendelea kwendwa ndene ya Kenya au na kumaanisha murimi uro komba kwethira kiremo into bya ndene ya Kenya thayu akethire na pand ya komba kwethira kiendi into byake na akiona thoko ndene ya ndiguru wetu ao ngwetikia itwithirite tukibwithia simiti yetu kuma Kenya ao mbati kwithirite kwetweka simiti no monga tombe kwethira tukiimport kuma nja na watu twingo twena maiye yomba kwethira kibwithia simiti na ikete mikombe ita kwethira ka tombe ita kwethira tukirita oti bwa simiti ira ura tomba kwethira tukithite Kenya ao ukubweketwa clinkers ira cia komba kwethira ikithwike enda ciomba kwethira ikithithia simiti na kwa twikere kuma nja na Arora kethe ikithira ina import duty ikenda irura tukubwithia ndene ya Kenya au ithira cheaper na mwananchi ka mukenya oro komba kwethira tumira amba kwethira akiwata
maurie mo cheaper than uro kumba kwitha kumanja na arora na isitoshe te kwithire chipaki inya employment no to companies irora ciendene Kenya au na ko a Kenya bakomba kwithira bakimbenefit na ngui baba inge no to no kona the young generation baba inge batumbite kwithira bena employment na ko bubwa kumba kwithira to improve our own industries ikenda those industries ciumba kwithira cietetheria antu beto kumba kwithira bakiona ngui no to kuma thirikari kumba kwithira kiona kanya kao antu baba inge bombere kwithira be complain batu kumba kwithira bakiona ngui na antu batibite kwithira bakiona ngui no ntu kwithira most of the product iro to mba kwithira tukwi tumira ndene ya Kenya au finished product na kuraithirite kwina issue na mantu ya sanitary pads na ke sanitary pads na diapers wananchi barade be kwirwa into bibi onde biombete kwithira bikirwo hoti na bakeru into bibi kamba kwithira biki baumira na inya muno ke maisha yo na itombere kwithira tukiwa tutomba kwithira tuitikire nonto we love our ladies na itwendete inya na beto na ko twenda inya boba mba kwithira ba kiendelea buboya na ko tombere kwithira tukiwa no monka into bibi woti bomba kwithira buki ebebelu no woti bombere kwithira buki ebelu ki into bibi onde biombete kwithira biki thithirwo ndene ya Kenya ya diaper na sanitary pads na ki diapers na sanitary pads ishombete kwithira shonde ikitwa irora ikomba kwithira itwa oti ni irora ikaethira ikiuma kuma nthi cianja ontu ya India ontu ya China na arora ikenda tumba kwithira tuki improve our own companies irora ikomba kwithira she produce this product ndene ya nthiguru yetu au na kenda tumba kwithira tuki improve inya employment capacity ki anabeto barora batumbite kwithira bena ngui so meaning that anabeto bakomba kwithira baki benefit na inya muno ki ngui na inya our economy ikomba kwithira yekura na ingutikia antu baba inge no bethe bechuria ni tumi woti bumbite kwithira bwikiro na inkulika na inya rera ndari aure inge ndo kwithira nkiwa kwa tuiko hoti no bonge logi chobi windo mba kwithira inya ninkiunga mukono wa na ngabageza bembira nonto ku message mingi mbito kwithira ngitumirwa au bembira bei ya tei imeenda juu sijui tei tutakuwa tunanunua 1000 so bo barenda kwithira either undrunk country kana barenda twithira twi at least ndi kumba kwithira ita na mbere nengo tikike tumi inya ke mantu ya chobi irora antu baba mba kwithira bakendi into biba mbere kwithira baki yaki committee bombere kwithira baki inya bo baki yagyo the case na bomba kwithira baki watu tibati kwithira tukiri shuoti omona barabange pena nchobira ura kwithira sina alcohol content imbingi na ike tumi ugoti da yu kincho bibu kumba kwithira buki to kuringana na alcohol content irora indene ya ira indene nchobiu kwethira 6% kwina rate ya kwethira 20 kwethira 40 kwethira 46 kwina rate ya yera mtu abati kwithira akiria ikenda at least tumba kwithira tukiri simbecha ire kaomba kwithira ikitethia nthiguru yetu kenda tumba kwithira tukiona maendeleo maingi na tumikia gumba kwithira nki support this finance bill mweri yumuthiri na inya early this month nonete arimo betu ba GSS baba inge bombete kwithira betu na streeting na bakomba kwithira bakiandamana na bakomba kwithira bakiwa iba kwenda kwithira bakia employed permanent and pensionable na bawa bate kwenda kuandikwa only 26,000 teachers bawa barenda kuandikwa bonde arimo ngiri 46 na tomba kwithira tukiwa no enkara ndeke committee ya budget tomba kwithira tukiwa no moka this 46 teachers bonde bomba kwithira bakia employed na onto bomba kwithira bukiwa na tuwekira mbecha 18 billion shogomba kwithira tuki employ all the 46 teachers na tuwenya kwithira tuka employ the 46 teachers bando itukwenda tuthithe recruitment ya another 20,000 teachers yari mubarora bakomba kwithira bakiendelea intern in the next 2 years na bomba kwithira bakia confirmed so meaning that antu baba komba kwithira bakim benefit ka ari mubaba komba kwithira bakim benefit kumaanisha tutomba kwithira tukiresi this fund kumaanisha tumbe kwithira tu is last that number maybe in more than half
maybe tuandike warimu 10,000 kutuika baubangi bakarianja. So meaning that this finance bill era mbeta kwethe kia proposed ikaomba kwethire kito tethia kurisi this fund ikenda tumba kwetha tukiandika arimu bao itu mbeta kwetha tu promise wananchi betu that tukomba kwetha tukiona 50 million sio kumba kwetha tukithithia electricity connectivity ndene ya our own constituencies mastima kunyangalia mashinani kudio longe stima ku na our target is that within in the next 3 years tumbe kwetha tukuthiria connection ya stima kuma kintu rashetu. So meaning that ki that 50 million ere ta ki every constituency na constituency no kuma 290 constituencies our 14 billion ira tumbita kwetha tuwekira u at least ikamba kwethira shitetheria our areas shomba kwetha ikiona mwanki na isitoshe te 50 million yake onto inya Kenya Power kwena mbechi ingi tumbita kwetha tuibanekira. So meaning that our constituencies ikamba kwetha ikibenefit na inya muno our NGCDF ero tomba kwetha tuithetheria niyo mantu ya kithomo mantu ya security ndene ya tura chetu itumbita kwetha tukiongela mbecha 10 billion irora ikamba kwetha ikiongelwa ki this financial year ki NGCDF meaning that mbechi irora mubunge aromba kwetha akiona akamba kwetha akiona more than 32 to 35 million iri ikamba kwetha asimu tetherio kumba kwetha akiendelea kurutira wananchi bawe ngui na national arora nturene isitoshe itumbita kwetha tukiongela 15 billion shaginya 401 billion shawita na roa ki county government yes. Meaning that mbeche ina shi kamba kwetha shi tutetheri kumba kwetha tukidevelop our own counties na kwa tuika this finance bill itiomba kwetha ikiluka financing ya budget iro tombere kwetha tuhikilukia itiomba kwetha ikinyenela nanga kwa tuika ru katwa skill down the finance the budget ira tombere kwetha tukikiluke na roa mbunge ira tombere kwetha tukira Kenya mbeche kamba kwetha shi tumeka kibo. So ibubwa tombe kwetha tukimenya this finance bill yake luka ikamba kwetha kirisi mbecha iri ikamba kwetha asi tutethere kumba kwetha tukitangwe ndene ya ntura chetu kwa antu bombe kwetha bakira antu sijui your M-Pesa ku ikamba kwetha kia independent thirikari transaction ya mantu yetu mbeta kwetha tukitana tukowa yumbe kwetha kirimen ura muntu aramba kwetha yetu mambecha shiawe kwina tax irora irambeta kwetha eke proposal ya ngari itumbeta kwetha tukita that tax ya 2.5% ya 2.5 na riu ngari muntu aketha akiura no uraromba kwetha akiura mbere ke tax ya raba ira ura yombita kwetha ikiro no ntomo mantu ya tairi muntu wa bonda muntu wa tuk muntu wa nyawiri baro kumba kwetha yatumira baiskiri uro kumba kwetha akirtangu yake shemi yako na arora ke mantu onte ya wheelbarrow muntu na bati kwetha akemenya oteo tibombe kwetha boyekiro ke into bi note anything ikamba kwetha eukirwa u. So meaning that antu babe tu bakamba kwetha baki benefit good no kulika neto idre to na transactions ya antu ba akuru na ase baito mbete kwetha to ikiluke mbeche iro bakamba kwetha bakiona ino ni jamii ira iya inua jamii kumaanisha kwa tu ikatomba kwetha tukimit ka tuki this finance bill ikomba kwetha ikiluka ndene ya mbunge arora mbeche ito tomba kwetha tu ikilukia na kulika na tukiro tomba kwetha tu ikiluke budget abunge baba inge na inya wananchi baba inge bambeta kwetha bakiringa mpe muno bakiwa tha iyo ito ite bubu ano ntobwa development agenda irora shombeta kwetha ikia land ki this budget meaning that bao bonde bena kaita keaka kumba kwethira baki benefit isitoshe antu bombeta kwetha baki Nigeria kuwa sijui currency yetu ya Kenya leo mbeta kwetha ya Nigeria ku strengthen na thayo kwa kwa ile thayo dringi Kenya thai ukimeringa ni $1 129 meaning that ito etabo njirera tu ite jirembe na kwa tueka by next month tukomba kwetha tukidefault no ndo meko antu bakuri na tatombeta kwetha tukie ekira more than 1 trillion ya komba kwetha tukiria mbeche sieto sioti tukia kwetha tukidefault viringi uko na kidra ena strength la you by December this year viringi ere yokinya viringi manatha tu nanga mwananchi omba kwetha tuira maybe no ende this currency umba kwetha itarora neke akwetha itarora maisha yakamba kwetha yakiuma inyankiruki ke manto ya urimi itumbeta kwetha tuke nekanera 10 billion
mbecha cia kumba kwithira ikireta fertilizer subsidy ikenda tumba kwithira tu subsidize mantu ya production ya bia kure ikenda tumba kwithira tukiona bia kure bingi na rate yomba kwithira irindi ya bia kure bila rata kumba kwithira tu produce ndenda kwithira nkimenya kuma kia Kenya no tuba kwa maisha ya kumba kwithira ya kiuma this one year mitu ni umbita kwithira kinama kwa tu kamutu yuruma 330 340 350 ukiringanitha ciana mbere ya umwaka no 2022 ria mutu yuma 230 250 nenda kwithira nkimenya kwithira 150 iyo impingie nkirukia 250 rahiyo kintu kirora tukwenda kwithira tukithithia ikumba kwithira tuki close all the loopholes narambia chumba kwithira ikiurira barora bomba kwithira batekorimete ni tax kwethire itukumba kwethira tukibroaden the tax base ikenda at least tumba kwethira tu collect mbeca imingi na mbeca irora ikauma kwethira ciitutethia kumba kwethira tukidevelop mbeye na nyoka otonya ke onto opposition barora thayo kuona muntu akioppose inya muntu oppose arora kuri just PR ngomba kwethira nkithithe ki antu bakwa bona kubonda ngomba kwethira nkithithe lakini mbeca itu chiana nonto constituency kwamba 2027 kwa tu kantomba kwethira ndeko develop antu bao batenda kumenya ata naumira kwithia bakithithia no to bantumire momba kwithia nkiba wakilisha na ndiba wakilishite iba kumenya bati kwithia nkibwithia sound decision irira ikaomba kwithia beneficial ki wananchi bao kiria finance bill kwina muntu akwa akaugatiri rogeto kiareba kauga burua bogotogitiranga maguri mangari nini lakini maguta bototithia maguta buruga ndu boge michibi maguta magetia nata babangiti hata maguta ngwete kintu kirora mwananchi abati kwithia akimenya mauta yatithe the swift finance bill yes ndo kia kwithia mauta yete the swift finance bill oraro ndo na April eki arire mauta every 15 day ya mweri twethe hatuki andika finance bill iminga muno so meaning that ewetithere under our decision ithere under April na ithere kuringana na market ya mauta buraya kuendelea na arora kungi so there is no proposal ya witithia mauta no to kugethia kwena that proposal yethira tayari eki that finance bill revision irero neki the kimbe chiro chumba kwithira kaki onto ya 16% irora yombete kwithira rio kuma 20 I think kuma 2016 mukatha yu kukwenda kwithira kwina that revision yomba kwithira at least kwina something kwina certain percentage yomba kwithira iteki the same amount get that blanket ya uribo mauta yomba kwithira kwina something ya but decision ya witithia mauta decision ya witithia mauta etumba kwithia kithiu finance bill na bomba kwithia bakiailia onto ya thayu umbe cietu chumbita kwithia kiendelea ku strengthen mauta yombita kwithia akiendelea kuina slow by slow na iba kulika na mauta ya inya kwire yombita kwithia kiura Kenya au ria mauta yenda sio 250 thayu tutumbita kwithia tukithithia any subsidy ki mauta na tutethithite subsidy ki mauta bandu iba kuona mauta yetu ya kuomba kwithira ya kina at least ye pro mwananchi kaya mwananchi friendly so mwananchi atakomba kwithira ake makawa membi mauta yakamba kwithira itia mauri na inyora atomba kwithira akifaindika na bandu tuketha tukiailia na ata tukuthithia nonto no kulika na inya uribo mauta ikwithira tukithitha cia ira tuita G2G business na ku mauta biyo bitumite mauta yomba kwithia kina manondo kuina goodwill ya thiyi cio yile kumba kwithia ikiarane na baraba kumba kwithia beto enderia mauta so mwananchi omba kwithia akimenya mantu ya pricing ya mauta itiki finance bill good kiri finance bill no bole nara no tutore antu ameru antu abameru antu bakwenda kumenya atiri represent barabangi wano tubo ombuka bekara bukarariria kwa antu banda kumenya muntu bure abunge baba meru bonza na counter kaniri bure kabukaria bonza no kwa hao wate kwa tiringe ya finance bill no kana walero walirumo ngutikia Mount Kenya East kuma Kirinyaga Witembu wita Tharaka-Nithi wita Monka Meru antu baba ndo bakomba kwitha look at this finance bill
nontu kintu kirora bakwena ni wananchi bo bomba kwetha bakibenefit na ontu bombere bakulikana meko muntu kuria thirikari imbi priority yayo sidi kuna most kuna many stored project itumbi to kwetha ikithithu thirikari na thirikari no kwenda kwetha ikendelea kuoya mbia na bakulikana kaita karora ba ututu ngoto mbere kwetha twitonya ndene ya bunge 2022 tutombere kwetha tutombere kwetha twetrimine thing na kwa hiyo tu ngwimbi ke shombere kwetha ikirungama na ibombe to kwetha bakiwenya president kana before mbwa bombe to kwetha bakibo president all these stored project bautwe projection yetu itumbe kwetha tukithiria all the stored project ikenda wananchi betu bomba kwetha bakimbenefit na those project nonto project ikwa tuika siakinya kaita karora ka idurano ringi project itumbe to kwetha kiandon antu baba kamba kwetha betu uri shuria na so tukwenda kwetha tukuro shuria mantu jana ratu bati kwetha to fix da hiyo na mwananchi akamba kwetha akimbenefit ibombe to kwetha bakibwa president akomba kwetha evera kaita nyume kaita that kiarimi ba area no monke area rumba kwetha ari mbia na kende area rumba kwetha ari mbia iba kulika na kwena mbecha tumbe to kwetha tuika 2 billion to 1.5 billion mbecha cia kumba kwetha tukethia mbecha cia kumba kwetha tuki ongela kiarimi ikenda bomba kwetha bakuriru area na mbimbea na iketumi inyo tukwera president arimiru ombre kwetha etangasa area across the country no tukubaba ithireta bakiura area na 35 area umbe to kwetha no mungarumba kwetha rikuro 53 at least 50 shillings ekaomba kwetha ekinyela murimo noko ni kwetha kwena weva ya ntubakawa antubawo bakawa kari mbakawa batumba kwetha bagithithiru wevera kwa twe gutenda kwena mbecha na target yetu ndo kona twe target majani twa target kawa twa target mantu ya ng'ombe twa target mantu yeria ikenda tumba kwetha twena mini export irora ikaomba kwetha citu tetheria kumba kwetha tuki strengthen our currency good mwashimwe no tutiendereka ithanthatu mbetigeria no tukwena kiuria nkare okuria tabadhari nyo ntikara okungwetigia matuma mira gwaku kwani kwa mira niye ma ikachikacha kun ndena Mombasa kaunti yache na Mombasa nimbona etaba kiuga betiti raisi rwa bachoka bo ibambe berebe ninko abagwa bakaza muchimwe ro ibambe berebe raisi na Meru na kere mantuma ko niye mira na muguka kumba kwithira bona muchimwe bwa ina ubwa bakwariria burabo bukaria mantuma ntwataria kana what happened ngwetike last week on Monday tombre kwetha twena ikarukira ya muno na president na kwa antu bondo one tukuinge ba kiogero bakura cia Amiru ni tumi batatu rimbi bombre kwetha ba discuss na president na itombre kwetha tukin discuss mini development project cia Amiru county kuma imenti South Mokegembe North itombre kwetha tukiaria mantu yorora tukwenda yomba kwetha yakithithika ndene ya Amiru na itumi kira kiari kinene gagomba kwetha tukithithia muchemani yura twethite kenda tumba kwetha tukiaria mantu ya mira na itombre kwetha tukiaria na munene for a long time ki muchemani yu kanda ikembingi ki muchemani yu tukiaria cia mantu ya mira nonto itwenda kumenya position ya munene nonto kaita kasiasa itware Meru na Arora na tumba kwetha tukira Meru mantu ya mira buramira thirikari kamba kwetha shughulika na kwetha twenda kwetha tukimenya ni tumi thirikari tumbite kwethira etonyera mantu yao ya mira na president atwire intervention sirora mbite kwethira nacho na etumikia wenya kwethira very close na president wa Somali nonto na kwenda kwethira ki twite ki market ya Somali yonde nonto bwa borora Ethiopia inya baba mbite kwethira bakenda mira na Arora na itwethire twina concern nonto bwa imposition ya tax irore kuigura na Arora Mombasa buramira ikomba kwethira ikingwa na Arora Mombasa na president amba kwethira etwira ena stand kimira kuhakikisha antu barora mira ikomba kwethira kiruru na Arora Mombasa na yomba kwethira kendelea nontu mira isheriene number 2 president nambere kwethira etwira mira itumbite kwethira ina ishinye kari na kintu kirora kumbite kwethira ikireta thina nkiruki imuguka na ikio tumikora twikire no muka kwethe kwena pricing committee irore kamba kwethe kin designed price ya muguka ikenda gutikethire wina thina na Arora Mombasa no kuona thina icio nthe nyoga kuthikiria bunge uti ini mbodu wina thina na mira
but on Monday tukuthiria parliamentary meeting ira twari no na Arora State House itombere kwitha twicoka ringi State House mathaya thaa 10:30 na twacokete na ringi papasile kuma kwitha tukiari mantu ya mira na tukinya na Arora twari na governor wa Kilifi governor wa Kwale twari na that lady antu Arora naomba kwithira yetu irabo iba kuma kwitha be support mantu ya mira na ko ntukwira no ntu abunge ba kana leadership ya coast itombere kwitha ikinya kwa president nombere kwitha ki request mu chairman na boringe either Monday kana Tuesday ikienda amba kwithira kaba kwithira be mweleza imbibi na thina nabo na next week bando tukamba kwithira tuicoka na uri mu chairman yua all leadership ikienda tumba kwithira tukiarire mantu ya na isitoshe amiru babati kwithira bakimenya kuina sheria ya umbere kwithira ikithithwo ndene ya mbunge regulation ya kuregulate mantu ya mira na ko tuika those governors ibabati kwitha bakithithia those regulation no to otene county government in a supreme power ukiluka the national government so no munkaba ombe kwitha bakithingatira burora national government ikomba kwitha ikiwa ikenda murimi atikomba kwitha akinyeleka na ko manto ya mira yau murimi akaomba kwitha ena ndao tunayo tuyethetera mukata ike mwisho muka murimi ombe kwitha akona kieke na ombe kwitha trend ya ububwa na itombere kwitha tukira president utebwo ngavana omba kwitha ayukira kuma another county omba kwitha akinga mira na president artete executive order na to mura no muka arungame ombe kwitha ake state stand yake ki urimi bomira na president nombre kwitha yetu ashua that kama kwitha akithithio ntubu na no monka murimi omira uma meru na Arora ethira akiende semira yake freely ndene ya nthiguru ya Kenya no ntumira is legal mira is not illegal no monka murimi ambe kwitha akibenefit no ntu utebu muntu amba ukiro ntu arua ya membi ate ura mayani ya kumembe kana ate ura ikwasibe kuma Nyandarua eu te sheria ya nthiguru no ntu sheria ya ndhiye irua mira in a right ya kuma kwitha kiendwa in a part of this country na ko no monka ntu babo ndo bamba kwitha bakithikata sheria ye ikenda murimi omira amba kwithira akibenefit na kenda mukenya wonde na Arora ri amba kwithira akimenya entheke enouru bokuruta biashara ira illegal ndene ya ntheke na ko arimi bamira bakaomba kwithira bena wasiwasi ndareke muna na second 50 ukiria Kenya kamuthia ilazima tonga tutwerinya to endene Gembe South atizi ma botoma bomba kwegera for now ntiko me kanya titinako gutike wananchi bako ba Gembe South kumaruari ibabati kwitha bene expectation na inya muno kumarukiriru na Arora mumbite kwitha ngituma surveyor na designer kuma kwa rea kwa Rerek barona bakaomba kwitha bakithiulunka Kadhima baeta Kirone baeta Kalamene baeta Munyariki baeta Ekurone baeta Irimba bakaomba kwitha bakiailia na Arora kuonde ka to area tura to bati kwitha tuikira stima na nkaira antu bau by next month mweri wa mwanja mbecha no mukamba kikishi kumba kwitha ikionekana ikienda that month tumba kwitha tukianjiria wikira stima ndene antu reji na ndipere ndena ntura nkiroki ya 138 Irora ibati kwitha ikia electrified ikienda tumba kwitha tu complete mantu ya stima ndene Gembe South but tukamba kwitha tukianjiria tha yu na stima kana project nkiroki ya 10 na ikanjiriria duare bamba kwitha bakia ile ground na huu na antoba stima bakomba kwitha bathi ulungite na huu kumba kwitha bakibwithe survey na kubwithe design ikienda tona mbia cia kumba kwitha tukithithe nguije yona nombere kwitha ngibera last week inda berere tukamba kwitha tukianjiria waka sub county administration block na Arora akacho sub county kanuni na nguije ni umbite kwitha kianjiria na imumbite kwitha nkikia na ombecha milioni 20 na kabera ki this budget eto ukilukitha iyo na mbecha ire kama ki this financial bill nkaomba kwitha nkiba ikiria another 30 million na orende ndina ngundi wili nkaomba kwitha nkiona this 30 million ire kaomba kwithira iita ndene ya Akachu sub county cia kuthiria Arora na kabera ndina another 27 million cia kumba kwitha tukithiria Egembe aka Maua sub county headquarters ira yombite kwitha kirungama na ndina
that 27 million ekomba kwetha tukithiria that project ngabera imbureti mbecha 24 million imbecha cia komba kwetha tuyaka Huduma Center arora maua na ko bethire bena witikio tukomba kwetha tukithithia Huduma Center ara maua ireka komba kwetha batethenia na ireka komba kwetha hitethia Egembe region ikenda ndo batika komba kwetha baita mo kamutindo itumbite kwethira tukiuria ka itumbite kwethira tukiangiri bomba kwethira nkiona that 250 million cia komba kwethira tukithithia a modern market maua arora ndonete kwa biashara barora cia ne tumithoko itumbite kwethira yakwa na kabera ndi support nyamu ike na bomba kwethira nkiona 350 million cia komba kwethira tuyaka this market kama kwethira nkibera tuina project ingi tuyita waka makiri project ya modern housing tukoma kwethira tuyaka nyumba cia anto nkiruki ya ngiri iri arora na inya show this financial year tukoma kwethira tuki ona mbia hii kenda tumba kwethira tukithithia arora itumbite kwethira tukiaria manto ya KMTC maua na KMTC maua itumbite kwethira tukiwa tuwaka osteos arora na this financial year imumbite kwethira nkona goodwill ya kuona mbecha kenda tumba kwethira tukithithia tukithithia osteos ndene ya KMTC maua na ndibere ndina good news that by next month nkamba kwethira nkindeliver bus ya KMTC ya maua na kwena another new bus yombete kwethira kioneka na this new bus ikamba kwethira itete rutererwa kanuni 1 kwa nkamba kwethira ngibatangasira ni ari ku this bus ngamba kwethira nkimendeliver ikende yomba kwethira itete antu barora ngamba kwethira nkibera waziri Kithure Kindiki tumbite kwethira tukiarania nwe na ukwe muno na waziri na umbite kwethira embira antethire kumba kwethira this financial year eto kwenda twethira twena many employment tukiomba kwethira tukingazeti the new sub county number 2 tukingazeti the new divisions no tukethira twena division na rwa Kegoi ikenda Kegoi antobo chukwethira kwena 2 divisions tukiomba kwethira tukindivide another division na rwa Rutero Akachu kenda twethira twena Geka division na twethira twena Akachu division na kumaanisha these divisions anto baba inge ka obishi mingi cia thirikari tukamba kwethira twiciona kuntu kurora tukamba kwethira twena locations ingi jeru tukethira twena sub locations ingi jeru irika kama kwethira cietethia our areas isitoshe mantu ya barabara itombere kwethira tukikara na president nda mwira itwetire athiru tomba kwethira twi promise anto bathiru barabara na thayu anto bathiru banjirite kwethira bena wasiwasi bakiona ya ka barabara itomba kwethira kithithika na president nombere kwethira emba sure that barabara yu no munga tumbe kwethira tumithiria ikenda tutikethira twina kironda na rora thiru na isitoshe te barabara yu ake tukamba kwethira tukithithia ndo kwina another proposal ya kwamba kwethira tukithithia barabara kuma Rend Canteen monka Athiru market na kuma Mutuyene monka Getretu ikenda at least barabara ici umba kwethira cietethia antu barora ikwethirite bando kwena issues ya antu bakiore cia John Paul no turi tukwanjirie NYS College bando tutromba kwethira tukanjirie NYS College on Monday Uni President William Ruto na Waziri Moses Kuria inombere kwethira nkira president kwena promise ya umbete kwethira ke antu ba Egembe South mantu ya NYS College na kuma ne uomba kwethira ke authorize Moses ya umbe kwethira mpambe chengesha kuongela ke Huduma Center ya 24 million na umbe kwethira ke make it trip lately next month aumbe kwethira ite Egembe South aumbe kwethira kia antuba Egembe South hope that this project ya NYS College ikomba kwethira kia Anjiri ndene antureye at least inya thakaira shombe kwethira kia Anjiri urimi narora ngoma kwethira nkira wananchi bakwa mantu yarora ye kithatine ki iya maingi betere bakoma kwethira beyona na ko batekethira wakilalamika no nto kwa antu boba kulalamika thayu no nto mimbi barona ya container focus ya this constituency is my business na no munga mumbe kwethira nkideliver ke mwananchi ro mumbe kwethira empangwe na no munga mumbe kwethira nkimutethia kingwi. Thank you very much. Thank you sana mweshi.